Mila Lompara, Duh samoporicanja. Ona se osvrće na neka pitanja koja muče posebno današnjeg mladog čoveka, a to je kako stvarati, nastavljati tradiciju isto vrijeme, što podrazumela svakako i postojati. Budući da smo okruženi nekakvim beznađem i da postoji mnogo prepreka na tom putu, jasno nam je, verujem svima, da je ovakvu pojavu, ovu situaciju, ove situacije su se dotakli mnogi pisci i razrađivali su u svojim delima, naročito Miloš Crnjanski, njega posebno moramo izdvojiti, koji je na kraju krajeva ovaj problem definisao kao nedostatak volje, odnosno došlo je do pojave manjka motivacije. Sad recimo ja, kao neki laik u svemu tome, bih možda pokušala da pronađem rešenje za tako nešto ili makar da taj problem negde smestim, da ga učalovim. I na moje iznenađenje, dok čitam tu knjigu, vidim da Lompar apsolutno misli da je, ako se dođe do takve pojave, to nešto vrlo sramotno. Ja mislim da je svima jasno o kakvom intelektualcu govorimo, dokazanom intelektualcu, koji tako nešto kaže. Naša dužnost, jeste da stvarno i da gradimo i onda kada nam je teško i, kako je on to rekao, makar i za fioku. Dakle, ako ne za one ljude kojima smo trenutno okruženi, onda za budući naraštaj i za našu decu, i tako dalje. Što, evo da poentiram, znači, ako odmah i sada ne možemo da postignemo nešto, ne znači da ne treba da, ne znači da ništa ne treba da činimo. Ovaj zbornik je primjer toga da i dalje postoji neko, da i dalje postoje mladi ljudi koji žele da rade, pa makar i za fioku. Iako mislim da ovaj zbornik neće završiti u nekoj fioci, sigurna sam da će naći određenu čitalačku publiku koja će se pobrinuti da on bude čitan, određenu publiku koja želi da se približi Miloradu Paviću. I ona je dokaz u stvari da postoji intelektualna sposobnost kod nas, itekako, i da postoji moralna odgovornost, koja nam čini se jako manjka, ali ona postoji, to je ono što je važno. Ukratko bih samo rekla, pošto će o tome koleginice malo više govoriti, rad je podeljen u 4 segmenta i prva 2 segmenta imaju 6 radova, a druga 2, 5. I ono što je divno uočiti jeste da kod svih ovih autora, a vidjet ćete koji opseg gradova je u pitanju, svi od tih autora pokazuju jedan veliki entuzijazam kada se pripovedi, kada se govori o proznom stvaralaštvu Miloša Crnjanskog, ali i manje poznatom i ne manje važnom pesničkom stvaralaštvu Milorada Pavića. Lepo je uočiti to što autori se trude da komparativno izuče dela, dakle, posebno se uzimaju Pavićeva dela, 1, 2 ili čak 3 Pavićeva dela, i na taj način razmatra se šta je sve u tim delima važno, ali isto tako
Pa evo, imamo primjer da neko ne želi da zapadne u tu letargiju i da neko ne želi da ostavi proždravljivcima jednog Milorada Pavića koji je zaista mnogo učinio za nas. I oni se dotiču mnogih vrednosti, ali evo da konkretno kažemo jednu od vrednosti o kojoj ja često pišem i često govorim, a to je nešto što ja nazivam i što se još u Sokratovo vreme nazivalo rad na sebi. Rad na sebi, staranje o sebi. Konkretno, ako uzmemo tekst Ivana Pazrđana, Paralelni svetovi u pričama Milorada Pavića, mi ćemo vidjeti da je on izdvojio jednu Pavićevu priču koja se zove Smrt Miloša Crnjanskog i izdvaja ovaj odjeljak. Pročitat ću vam. Ali postoji još nešto. Mislio je Crnjanski, dalje prelazeći očima sada već na tanjir sa ćevapčićima i crnim lukom. I drvo sazreva, a ne samo plod što na drvetu rodi. A mladost drveta ne mora se podudarati sa mladošću njegovog ploda. Pored starosti priče postoji, dakle, i starost onoga ko priču priča. I ukus ploda zavisi od obe starosti. Mladi pripovedač po prirodi stvari želi da ispriča priču što pre, dok je još zelena. I tu greši i kvari joj ukus. Zato mladi pripovedač treba da učini ono što mu najmanje leži, da savlada svoju mladost i da plod ne otkine pre no što sazri, nego da ga pusti nek malo poprezre pre nego što ga uzabere i ponudi za jelo. Tako će njegova mladost s jedne strane i prezrelost ploda s druge, kiselo i preslatko, dovesti u ravnotežu sokove i dati savršen ukus. Pavić na jedan divan način spaja drvo sa piscem i plod sa delom, ali želi da istakne još nešto što je stvarno važno, to je strpljenje. Pisac kao stvaralac mora da posjeduje strpljenje da bi njegov plod, da bi njegovo delo došlo do savršenog izraza u svoje vreme. Pazrđan, autor ovog teksta, također divno primećuje da se ova književna ravan može svesti na jednu životnu ravan. Šta bi to značilo? To bi značilo da svako od nas ima jedan plod koji će ubrati, a taj plod je starost. Moramo ulagati strpljenje u mladosti, u zrelim godinama, da bismo doživjeli pojam starosti kao titulu. Kao nešto kao titulu koju su u antičkoj Grčkoj ljudi percepirali. Dakle, mi danas prisvajamo starost na jedan drugačiji način, terminisan način, kao malaksost, bezvodnost, kao nešto što je nepotrebno i što ne može više da nam posluži, potpuno suprotno u odnosu na antičko poimanje starosti. Međutim,